Glee hi shalon mangarin lawa Fox a season rukla yakala mi nan hlut ema kumsang ni pakwa atanga tan ni in kumsang ni som panga khana topa he show hi alar ema wangin achangtu te po star anon ni pha hial bokani kumsang ni som panga de ya topa ni awang khan tuna hian achangtu then khate hi engtin ni anom tak zel ti sha ta chak oma chu chu kan clear how do na ni. The sunburst flowers calling on one day overdue, but I Su Sylvester anga chang Jane Lin chian bulhan tanila ani hi tracksuit hana sa takle Cheerios te coach ni thin kha ani a tuna chuan show sang sanga guest star te ni in a performa a host boka a boy ve thin NBC Hollywood Game Night po alo hosta e ba ka hian kumsang ni som parukhan holiday album Swingin' Little Christmas ti alo release ani. Voice artist ang tepo in alo tang venual to a show sang ugly dolls Dustin Key and Darty Snow The Simpsons te Ralph Breaks the Internet ate voice artist alo na ya Criminal Minds a po Diana Reed angin ingemo chen alo chang boka The Marvelous Mrs. Maisel dia po Sophie Lennon angin comedian role alo changa hewang hian kumsang ni som pakwa khan Primetime Emmy Award alo dongani. Movie te po alo la chang ve zela voice artist te po ti in zailam te po alo ti zela ni chu kumsang ni som nia hian comedy series a performance a thachin ema wangin SAG Screen Actor Guild Award alo hon hialbo. Let me be the one to break the silence. Cory Monteith hi Finn Hudson angin Glee a hian alanga high school football star zailamatui angin achanga achan that wangin alar pha le mase kumsang ni som pathum July thla khan kumsom thum pakhat mi ni in odi in a thia Canada a hotel room a thia mu ani ataksa a hian heroin le zu mu ani a kumsang ni som pakhat khan interview a drug salauti na satzia soya kumsom pathum mi le kan in zu in tan thule marijuana azuk tel bok thu soya chumi atanga kumruk nuwa rehapa alo hial bok. Lea Michele hi Rachel Berry anga changkha ani a zirlai lar tum tak angin a changani he show Glee an zo khan star ani ngal dera Glee a achanpui Cory Monteith nen po an in date to nge a anin kar kha atha in athalo kol renga Cory thi ma zong khan an in date ani tuna hian pasala nei to a kumsang ni som pakwa khan Zendi Rick nen an in neya a pasal hi clothing brand AYR president ani. Chuan engtin nge a omzel Lea Michele hian studio album pathum lai release to a album hasaber kumsang ni som palia a release louder tia alla pakhat if you say so ti chu abial pahlui Cory ta na ahlan ani nge a Lea hian a soidan chuan hela hian kanun pumahun har sabera enti rani aloti a Lea hian zai pia lama le khabu pahni alo ziak boka kumsang ni som palia brunette ambition ti azia chu New York Times bestseller ani hiala kumsang ni som panga khan you first journal your way to your best life ti alo ziak bok. Chris Colfer hi Kurt Hamel anga changkha ania Glee hian an skula in je thiamber pole talented tak lakisang tak po sa the anga changkha ania tuna chuan Chris Colfer hi lekhabu ziak tu lar takania lekhabu series The Land of Stories ziak tu ni in a lekhabu zia hi best selling book series ani hiala kumsang ni som pakwa marcha po lekhabu series thar A Tale of Magic ati chuak tan lea he series lekhabu pahni na hi kumsang ni som ni October ra release atum le me kani hengba ka hian Chris hi show chen khat Hot in Cleveland le Julie's Green Room ti ate lo langa Job Junior ti no pang Asia min ti sia ka te po ja chalo ni bok. Aloha. Finn and Rachel's The Kiss That Missed already has 20,000 views on YouTube. It is just full of pithy banter like why is that T-Rex eating the Jew? Mark selling hi Noah Pak anga changkha ani a mase Mark hi kumsang ni som period January khan kumsom thum pangami ni in a inti hluma a in awkhlum ani child pornography wangin kumsang ni som panga khan manani a dollar sing ni laya bela ni le a laptop no pangte te porn thalak singni sanga vele video zaruvel mu chu ani boka kumsom pariat hnuai lam tu mihring ma nei lo tur le
school bul Naya te park Naya te swimming pool bula te omia lo tura ti ania kum engemaw za tang tura ti ni ma se lo rel na tak tak a ma chon ma in kumsang ni som pariat khan ain awkhlum ta ani. But then I know it wasn't the spring. Kevin McHale hi RT Abrams anga changkha ania tuna hian ala zai zela kumsang ni som pakwa me ya pokhan EP boy ti chu lo release a baka application pakhat lo siama chu positive one ti ania he app hi chandine na plan siama in hukhom tura plan siam saktu application ani ama hi ge ani thu Twitter mangin alo puang to a actor Austin McKenzie ne anin date mek bok kumsang ni som pakwa khan the X Factor celebrity tia alo lang boka Glee reunion po acha kina phur hle Jenna Ushkowich hi Tina Cohen chang anga changkha ania tuna chuan podcast showmans ti alauncha Glee a chan puite po a podcast guest atan hian alo som thin ani kumsang ni som pasari khan Katy Perry music video swish sa alo lang boka kumsang ni som paruk khan waitress a alang boka kumsang ni som pathuma lekha bu release choosing Glee 10 rules to finding inspiration happiness and the real duty kha akoro tani bok But I really couldn't. I could never really. What I couldn't do was Mercedes Jones sanga chang Amber Riley hi zai thiam o thatak nei kha ani a kumsang ni som pariat khan comedy film Nobody's Fool tia lo changa hiba ka hian film chen khata alang ve reng boka kumsang ni som pathum khan the Rick Archie Dancing with the Stars winner an lo ni bok kumsang ni som pakwa American musical reality competition Drop the Mic a Glee star chen khaten reunion in anon in lan le boka kumsang ni som hia po hian American crime thriller Infamous a aron changa he hi achan na thar berani your way. So Naya Rivera hi Santan Lopez angina changa Devious Mates le American Dad ate alo lang le a kumsang ni som pasari khan RuPaul's Drag Race ti Covela drag queen zon na larbera judge alo ni boka kumsang ni som panga September khan fapa Josie Hollis Dorsey anaya apasal lui Ryan Dorsey ne na an fa ani kumsang ni som paroka memoira lauzia ka he hi sorry not sorry dreams mistakes and growing up ti ania heta hian amimal nun tam taka tilanga Glee achan lai te ziakin tuna apasal lui ni ta Dorsey fa ti tlak tu ka Glee achan chun zom ngal thu te aziaka Glee co-star Cory Monteith ne na nin thian thatna le abial pahlui Glee co-star ni bok Mark Selling ne na nin karte aziakani kumsang ni som ni July a Lake Piru California afapa ne na uncle chu afapa chia mu ani a he chanchin buat sei mek lai hian zon mu ala ni lawa abai pui tu te chuan mu anin be sei to lo le ani Sat down next to his new best friend, Fat Elvis, helping themselves to a picnic of baby back ribs smothered in butterscotch pudding and tater tots. Slowly kiss